Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kin karo bapak siapa nih? Bapak Komar. Iya, Bapak Komar ki guys, peternak ayam potong ki. Wah, kin ki ayam potong ki Bapak Komar ki pirang wulan kini umurnya ki pirang dina? Umure wis 32. Telung puluh loro dina ki. Berarti wis layak kanggo dijual wis ya? Ya dijual. Tuh, berarti sing seekor ki golongan pirang kilo kini Bapak Komar? Golongan 2 kiloan. 2 kilo kok ingan. Kin Bapak Komar ki lagi apa kini makanya gau gayung? Dimpani oh priye cara ngampanane ki Bapak Komar ki? Sepil guys. Oh. Sudah bayam panega. Harus agak baik Riwak. oh lawe karo iwak guys, sehat-sehat guys longanku. Aduh bapak papuk posi wah longanku mangane gua nengguk Bapak Komar ki peternak ayam potong. Jadi buat sampean pengen nanggunang hari lebaran marak bae ning umahe Ibu Tiwi Bapak Komar. Iya ora. Ayam potong sehat-sehat guys, pulang kasing waduk langka, sing wahim bae langka. Jadi sehat-sehat kabeh gini ayam ki guys. Longan ya, mangane solot. Kang Komar ana pirang ekor kene? Ana 100 ekor. Guys, buat pengen anggonang hari lebaran aja dado ana kanggo khususnya wong asinan, wong gupit, wong soge ki. Mene baning Ibu Tiwi Bapak Komar menyediakan ayam potong. Ayam potong sing sehat. Longan guys, lemu-lemu, bersih-bersih. Longan. Lai majikane longan. Aduh, gemoy, ayamnya gemoy. Wah, ya, sepil ya. Orang rada maju ya. Oke. Pin posisinya ning asinan umahe Bapak Komar Ibu Tiwi. Ayamnya bersih-bersih kono. Padahal mau ora diadusi ya Bapak Komar gini ya. Tapi bersih-bersih sehat-sehat gini, Pak. Wah, anak Kang Warjana. Hei, Kang Warjana, pengen tuku ayam beli ke. Tuku ayam beli ke Kang Komar. Busana 2 kilo. Anak pembeli ke nganyari pembeli Kang Warjana aja kana pengen tuku. 5 jengan. Jadi sepisan maning bukat pengen sampean pengen tuku ayam aja dado ya. Ning Bapak Komar Kak, Bapak Komar ya Kak. Ini kayaknya menyediakan ayam potong nih guys, berkualitas tinggi lah pokoknya, sehat dijamin. Siap, delivery bisa. Bisa dihubungi kok nomornya nyusul ya ning Kang Komar. Dari reang ke entas balik mola ki ndeleng Kang Komar ki wong dewek ini guys, lenganku. Batu reang kene iki, Pak. Dari reang tas mola, dari liwat ning omahe Kang Komar ki, aduh, ana ayam. Dari reang mampir. Terus dari Kang Komar Kang Majin, pengen ayam beli je. Reang tas menggawe nyemprot ka. Dari priwen Kang Komar kene. Ya wis Kayak konon bae.